Kedamtang chiti ni phai trok arni Assam Sarkar ke parlo Panchayat and Rural Development Asai kam ke parlo pon Karbi Anglong Assam State Rural Livelihood Mission mate ASRLM atum patir PC Karbi Anglong ahempi dipu along kedo dipu club along Sakhi atum aphan Scotty keron amai kangni Maya long aluhi sarpo man pen kachitong lun Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member Dr. Tuliram Ronghang pen chenglok MP Horen Singh Be, MLA Rup Singh Teron, EM Richard Tokbi, EM Rite Singh Hi, EM Madhuram Lekthe, EM Mukut Mahanta Lapen MEC Atum Chetong Dun. Laan Chotkali, Deputy Commissioner Debakarnath Pen Ke Chenglok, Saikam Asaipu Saikhi Atum Chetong Dun. Maya Long, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Ke Jaiki, BJP Kachari State Lapen Tiri, Ratpang Re Atum Pen, Arlo Somar Atum Aphan Kaprek asaideng ke panong pidolo self help group atum aphan tangka ki pi atum aphan tangka pen ke chenglok kaprek akijoy pen pilo self help group along ki claim arlo somaratum amethang pen kacharjap thekji aphan ahem tun tinta kaching thor thekji aphan pusi Karbi Anglong arlo ke do an amen ka che thap dun tang self help group atum aphan anta hi bomlo Sakhi atum amethang asai ka chiklem pemi thekji aphan kedam ke wang ke joy keji aphan pusi Prime Minister Narendra Modi ke jalin lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma atum ke jalin Ratpang Ripen Scotty ron ponlo Pinpur me Karbi Anglong arlo ke do development block crazy pangrum pet pen bang pharohini asakhi atum aphan Scotty pi pajor ponlo Lasong bong Bokajan development block pen banging koira ke thom Haurakha development block pen bang thongke brakithom Langsomepi development block pen bang thomke brakithom Lumbajong development block pen bang plike brakithom Nilip development block pen bang inkoira isi Rongmongwe development block pen bang inkoira trok Samelangso development block pen bang inkoira isi Kaddukawi pangrum pet bang pharohini atuma phan Scotty pi pajor ponlo Pinyamaya long arona tangateng ingpusi bang ke thom asakhi atuma phan Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member Dr. Tuliram Ronghang ari deng pen pajirsi keron asai ingpu tekanglo Sakhi bilakor jibilakor bank sakhi pili sakhi tenglokor karone sorkaror toropor pora জিলা মিলি টোটেল 200খন স্কুটি আদি দিয়া হৈছে আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি আমি আৰু কমপ্লিটলি গোটেইখিনি টকাটো চৰকাৰে বহন কৰে ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কৰিব নালাগে ফিজো দিব নালাগে একো দিব নালাগে গোটেইখিনি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে পৃথিৱীৰ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আঁচনি যাতে মহিলাবিলাকৰ আগুৱাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত প্ৰত্যেক আত্মসহায়ক গোটবিলাকৰ যাতে বিনামূলীয়া চৰকাৰৰ পৰা যাতে তেওঁলোকৰ ৱৰ্কিং কেপিটেল পুঁজি যাতে তেওঁলোকে পায় নিজৰ ভৰি নিজে থিয় হ'ব পাৰে মহিলাবিলাকে সেইবিলাকৰ আঁচনি পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আৰু লগতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সেইবিলাকৰ আঁচনি আজি বিতৰণ কৰিবলৈ News report Karbi Anglong Live